This is Uganda TV. For you. Company. Mama Kalibal. Five. Pastor Rodake, dear Lord, I need a miracle. Hey. Ayi katonda wange, I need a miracle. Kolera yeche unyo, saba yebya magendo. Sasiroba kutawanya, bino webituse nkwetaka. Kolera yeche unyo, kolere cha magendo. Hadise mikono jange, saba yecha magendo. Itakomu njuu yange, kola yecha magendo. I need a miracle, kolera yeche unyo. Itakomu njuu yange, kola yecha magendo. Hadise mikono jange, saba yecha magendo. Itakomu njuu yange, kola yecha magendo. Itayomu njuu yafe, kola yebya magendo. Itakomu njuu yange, kola yecha magendo. Nina yeyo katoka nge, katoka chirwadde chakakuba. Three. Mwe chirwadde chabula. Mubasamize twatuka, na yera byaganda. Saba yecha magendo, sabayo otase katoka nge. Obwana bwange bwatula, school fees zatula. I need a miracle, emakelele butuke. Saba yecha magendo, sabayo bakole bya magendo. Sabayo wazukiza Lazaro, wadenga yafunda dda. Hadise mikono jange, sabayo yecha magendo. Itakomu njuu yange, kola yecha magendo. Itayomu njuu yafe, kola yebya magendo. Itakomu njuu yange, kola yecha magendo. I need a miracle. I need a miracle. I need a miracle. Sabula. I need a miracle. Zenye nayo koja wange, alota yegaya. Afulute nyumba yonna, nebo bakwe wekanga. Yandi ba moli sezi kale. We need a miracle. When it you say kwetaka, Itayo kolera yebye uno. ninayo senga wange, sengo mutamivu. Nawe mule nyumba yonna, akagambo ke katutama. Ninayo mukulu wange, ebyobufumbo byagana. Choka kuliridde, we need a miracle. Hadise mikono jange, saba yecha magendo. Itakomu njuu yange, kola yecha magendo. Nanja yafumbirwa dda, abaana bababula. Itakomu njuu yange, kola yecha magendo. Gravita kuliridde, ebyobuyaaye byagana. Itakomu njuu yange, kola yecha magendo. Itayomu njuu yafe, kola yebya magendo. Itakomu njuu yange, kola yecha magendo. Itakomu njuu yange, kola yecha magendo. Saidi soft yakutumidde, tyasaba yecha magendo. Zivuga. One. Kalibala. Wani baba? Ida. Wani baba? Ida otyame. Onemerera kuwemerere. Wani baba? TV ekaliko baba gisazeko. Baba TV wali wakasasula omwe. Ye nayi nakasasula. Mbaire nene nabire. Bayikiriza okusasula waire nga bakali kusalaku. Bayikiriza. Kale tujja kutaako emyezi ena emberi. Kiza mtawana. Tuteeko emyezi ena. Ate yaka akaliko. Yena wataako emitwalo ena, batuwa points 10. Dikaliko. Nataako emitwalo ena. Batuwa point 10. Katwongereko emitwalo 2. Aha. Batuwe point emiliyoni 3. Kiza mtawana. Ate buyita akalimu. Bwito waleeta ekidomola kyetukozesa kituuse waggati gati. Tuuse wagati. Leka bongere ebidomola 5. Tuba tukituuse wagati.
ayi baba olwaleero ng'oli mu mudu oli kuyiwaawo buli kintu shopping waka wano oli kweduza bweduze ekyo kyonookabuuza ti omulimu gwange gwakunoga sente kunoga sente aye buli lunaku oba onoga sente buli lunaku onoga sente. This is Uganda TV for you.